kakang pancen tega hianat cinta apa sih sengaja nyakiti kula masih tesela ayah moja hei rasa isi campur wirang ngepok ning badan sunduwe demenan karepi wirang kosoke hey Bos Sekjen Ujung Jaya juga terbingkis manis. Yang lainnya gimana? Aulis. Kakang pernah jaluk sedan, sun rela bobo celengan, rumah sakit tak uang langka, rela korban jiwa raga, dilawani dagang Bos Olot, ora isin ora wirang Bos Bagan, tapi apa sih tak terima lara wirang sing tak rasa Bos Bagan hei pasti Bos Bagan endah sekoyoan kafe temenan selingkuh baik aku ora katon dalan akibat petendelengan sampai hilang nafsu mangan dilelaraning demenan hati sun rasane lara kecewa gawe nelangsa yang depan sini ada apa Bos rasa isi campur wirang ngepok ning badan sunduwe demenan ngarepi wirang Mama Moja Ayah Moja Atoke lagi masih bos toke sing punya pangkalan kayu yang depan boleh Pak Bos lagi kakang pernah jaluk sedan sun rela bobo celengan rumah sakit tanggung langka rela korban jiwa raga dilawani dagang pindang ora isin ora wirang hati apa sing terima lara wirang sing tarasa Aulis terima kasih Aulis endah sekoyoan kape demenan selingkuh baik lagu ora katon dalan akibat petendelengan sampai hilang nafsu mangan dilelarani terasa hati sun rasa
rasane lara kecewa gawe nelangsa rasa isin